ibihe byiza wowe wakanze subscribe kuri The Quick Times News. Reka twizere ko umeze neza cyane. Munyemere tujye muri Sudani y'Epfo turebe uko abasirikare b'u Rwanda bamerewe muri Sudani y'Epfo ndetse na mood ihari, cyane ko bagiye begukana ibikombe bigiye bitandukanye. Wakibaza ngo ibyo bikombe ni bihe? Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro muri UNMISS begukanye igikombe cy'umupira w'amaguru, begukana n'umwanya wa kabiri muri volleyball mu mikino yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa Loni wahariwe ababungabunga amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye. Byabaye mu mpera z'icyumweru twasoje kwa 30 Gicurasi 2026. Murabyumva neza, ni ku munsi wo kwa gatandatu mu kigo cya Tomping cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo i Juba, aho habereye imikino isoza irushanwa ryateguwe mu mupira w'amaguru na volleyball. Mu mupira w'amaguru ikipe y'ingabo z'u Rwanda Rwandbat 3 yahuye n'ikipe ya Giant Killers igizwe n'abakozi ba Loni b'abasivile. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa, itabazwa penalty. Rwandbat 3 ubwo n'abasirikare nyine b'u Rwanda hariya yegukanye insinzi kuri penalty 9-8, itayegukana igikombe. Mu marushanwa ya volleyball n'ubundi abasirikare b'u Rwanda begukanye umwanya wa kabiri nyuma yo gutsindwa amaseti 3 ku busa n'ikipe y'abasirikare ba Nepal ku mukino wa nyuma. Aya marushanwa yahuje abasirikare n'abapolisi baturutse mu bihugu bitandukanye bitanga ingabo muri UNMISS, amakipe y'abakozi ba Loni hamwe n'abaturage. Yagize uruhare mu gushimangira ubufatanye no guteza imbere umwuka w'ubusabane hagati yaba bose nyine bundi baba ari muri buriya butumwa bw'amahoro ndetse n'ababa bitabiriye muri rusange. Murabyumva ko neza ni amarushanwa afasha mu bijyanye no kuba haba umwuka mwiza ndetse no gusabana kwaba ku ngabo ziri mu butumwa bw'akazi ndetse n'abaturage bara muri Sudani y'Epfo. Nyarukiye ku rukuta rwa X rwa Rwanda Defense Force, ni urukuta rw'ingabo zacu z'igihugu z'u Rwanda. Bo bagize bati uyu munsi inzego z'umutekano z'u Rwanda RSF zikorera mu ntara ya Cabo Delgado zakinnye umukino wa gishuti w'umupira w'amaguru n'urubyiruko rwo mu karere ka Mosimboa da Praia. Uyu mukino wateguwe mu rwego rwo kurushaho gukomeza umubano mwiza hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano z'u Rwanda, witabiriwe n'abayobozi batandukanye, abaturage hamwe n'abo mu nzego z'umutekano ku mpande z'ibihugu byombi. Murabyumva neza. Ubwo n'undi mukino nawo wabereye Cabo Delgado nyuma yuko birana kubwiye batwaye ibikombe ari amarushanwa ya Loni. Ni ukugira ngo nkwereke uburyo nubwo bagiye mu butumwa bw'akazi kubungabunga amahoro, ariko hajyana igihe cy'ubusabane bakaba banahuza urugwiro n'abaturage ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ikipe y'akarere ka Mosimboa da Praia yegukanye insinzi y'ibitego 2-1. Madamu Helena Bandeira, umuyobozi w'akarere ka Mosimboa da Praia, yashimangiye uruhare rwa siporo mu guteza imbere ubumwe no guhuza abaturage. Yanashishikarije urubyiruko gukomeza kurangwa n'umwuka w'ubufatanye n'ubumwe, cyane cyane mu gushyigikira ibikorwa byo kurwanya iterabwoba. Yanashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda ku ruhare mu kubungabunga umutekano n'ituze ndetse no gushyigikira iterambere mu ntara ya Cabo Delgado. Murabyumva neza rero, murabyumva neza uburyo ibintu biba bimeze. Ku rukuta n'ubundi rwa X
hari n'indi post cyangwa se ugupostinga kwabayeho n'ubundi mu bikorwa byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa Loni wahariwe ababungabunga amahoro. Ubwo twigarukiye kuri wa munsi n'ubundi na cya gikombe, ubwo ariko handi kubikura nyine kuri Rwanda Defense Force kuri X, kugira ngo mujye munamenya ko ibintu tuba tubabwira bitaba biri aho mu kirere gusa, ahubwo natwe ubwacu n'igihugu kiba cyabitangaje muri rusange. Kuwa 30 Gicurasi 2026 mu kigo cya Tomping cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo i Juba habaye imikino isoza irushanwa ryateguwe mu mupira w'amaguru ndetse na volleyball. Murabyumva neza, ubwo aho ni ku rukuta rwa X rwa Rwanda Defense Force. Ni ibintu byiza rero ku ngabo z'u Rwanda. Nkunyujije aha ku munsi wo kwizihiza n'ubundi izi ngabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro, kujyana na Cabo Delgado naho abariyo nabo bakina umukino wa gishuti. Avangwe ni ibintu byiza, ni igihe cyiza ku ngabo z'u Rwanda ziba zibungabunga amahoro hariya, busabane ndetse no kongera umubano mu baturage baho babungabunga umutekano, cyane ko kugira ngo ubungabunga umutekano w'ahantu ubanza kuba inshuti cyane cyane n'abaturage baho, kuko niba twebwe tureba hano mu Rwanda umuturage ku isonga kandi mu gutanga amakuru tureba hanini ku baturage. Niba tugiye gutanga amakuru ntago inzego z'umutekano zo zitangana amakuru gusa, natwe tugomba gutanga amakuru nk'abaturage. Navango rero kiba ari ikintu cyiza kubanza gushyikirana n'abaturage, mukaba inshuti, mukamenyana, bizanoroha mu kuba mwarinda uwo mutekano w'imbere mu gihugu, cyane ko nyine abaturage niba batanga amakuru, abaturage bari bafite amakuru menshi. Navango ni ibintu byiza rero, murabibona mu byishimo byinshi, busabane bwo kuri urwo rwo hejuru. Abo mureba ni ikipe ya football y'ingabo z'u Rwanda hariya muri Sudani y'Epfo, abishimye cyane umukino wo kuba bashyikirana n'ubundi, ndetse na volleyball yatwaye umwanya wa kabiri. Ni ibintu byiza rero, tuba tugira ngo tunabamenyeshe mudu y'abasirikare cyangwa se ingabo z'u Rwanda zishinzwe umutekano ndetse no kubungabunga amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka ngushimire cyane wakanze subscribe kuri The Quick Times News, kandi nkwibutse gukomeza gukanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye biba bigenda bikugeraho buri minota mike cyane mu gihe gito, urabikurikira cyane. Ubwo mukomeze kugira amahirwe mu byo mukora, muhirwe kandi Imana ibane namwe, mugire umunsi mwiza kandi mukomeze gukurikira ibiganiro byacu uko bigenda bikugeraho buri kanya. Tuba duhari cyane ngo tubamenyeshe amakuru agezweho. Ciao ciao.